Something like Google Maps, so you can put in an address and be able to find your way to a restaurant or to a hotel or to the places that they want to visit when they come here to Zenica. To take advantage of the mountains, there's all kinds of sports and just hiking through the mountains, and it's beautiful here, and that's one thing that would just be great. And the culture is so wonderful, just to be able to learn the things that families do here in this culture, and just to expand on that for tourism would just be a great thing for Zenica. Treba da postoji u ovom gradu bolja i veća saradnja između visokih školskih institucija i privrednika kako bi se otvorilo što više radnih mjesta i zaposlilo što veći broj omladine. Urbanizacija centra grada. Da se riješi saobraćajne gužve u gradu. Da u Zenici imamo konjički klub. Da Zeničani kupuju domaći proizvod. Kod realizacije strategije razvoja općine Zenica računamo na saradnju i podršku naših uspješnih sugrađana koji žive i rade u inostranstvu. Ja kao bivši Zeničanin koji sam već dugo godina na zapadu, gdje sam još nešto naučio, borim se u zadnje vrijeme svim silama da u svakom pogledu pomognem svom rodnom gradu u dijelu transfera novih tehnologija, pomoći kod iznalaženja financija, pogotovo u zadnjem projektu izgradnje termoelektrane, gdje mislim da smo na dobrom putu i da ćemo taj projekt dovesti do kraja. We can reculture the landfill razvoja, so the inhabitants had a lot of pleasure to spend their free time there. We from Christoph Group are happy to be part of the CCPP power plant, which will be built in the city of Zenica. And we are proud that we can work together with such a professional company like Proces in Germany. And we are happy to be able to perform that contract for the city of Zenica.
Razvoj svakog grada, pa i Zenice, ne smije se prepustiti zbog ozbiljnosti jednoj političkoj opciji, jednom političkom trenutku, jednoj političkoj osobi i bilo kome. Razvoj grada je ozbiljna stvar i zato u njegove osmišljavanje njegovog razvoja treba uključiti sve faktore koji su zainteresirani. Zbog toga smo sa zadovoljstvom prihvatili saradnju sa UNDP-om kojim smo sačinili integriranu strategiju razvoja. Novim strateškim projektima želimo Zenicu pozicionirati na energetskoj mapi Evrope. Kad završimo glavnu gradsku magistralu, Zenica će postati modern grad kakav nalazimo u razvijenim zemljama zapada. Ipak, najveći strateški cilj je stvoriti grad za mlade koji će svoju budućnost vezati za Bosnu i Hercegovinu i Zenicu. Tek tada će strategija razvoja općine Zenica dobiti svoj puni smisao.